patah bajame tamu bisalun nabi kan sunah jaratamu dan mulia jaratamu tanda mulia niba uranyo pegan kenduri pegan syukuri lahe digata niba uranyo pegan kenduri pegan syukuri lahe digata besi akikah baca baranzi bacuco nabi asai pun kana besi akikah baca baranzi bacuco nabi asai pun kana. Assalamualaikum warahmatullah sayun sifata bajami tekan tamu beri salam nabi kan sunnah jarotamu tanda mulia jarotamu tanda mulia ke anak yatim betapa peduli tajokan duri si ala kada ke anak yatim betapa peduli tajokan duri si ala kada menangge pegah lam hadis nabi fahla Tuhan brihanata hingga menangge pegah lam hadis nabi